Bamahari ba kansara bagira ngo tauni kanso teine mataka garu kumarana habwe cyo kupangisa itaka eri umuringo gutashoborekere tibaru kwija kucicereza omwanya wo gutaro kwataho no mwanya gwitwa bicurungu tubanze turebera abantu benyuma abo twaye bemire mu bacenjise kucemere kwata byo go mwanya konga twakaga kenyuma gatera mabari twagiye twabakorera yonki nanyeze ngutisi ayongera cyitushogororere abwaci bagize mu lock up shops kandi tukumanya nyoni kitaiza mu lock up space because it is an open space ni hot center tugira ngo to developing then abantu bashishuri sente bombeke koko wadohereza mu cyaro mu byaro byizo mutureba abantu abituri ko ebendera abantu bakatugire twa consulting batwereka ngo kikire ezo kwikiriza ngo ubumanya bukoresha urendinga ba kansara bagira ngo itaka eri yapangisibwa abantu baburije babirene barukoreraho kwebisaho nibija kubonabona kandi n'ikindi munonga cyashaka kusingayo government ekemereza kurizinga amataka gayo mwagwe 2015 mwempaho mu round that time so hari hiteke ryo mpege yashubirigisha twamango bitemya mutaga government go kurizinga twaja mwenu nga kanso since we had identified this as a source of funds kugira ngo tubulita ya seed school ubu community yachi participate nyonja ngo diegulire reka tulizinge this land tulireke we leave this land kugira ngo abanyabikurungo bene bakoreraho bene bakorerako meya warene kajuna hamwe na tauni kiraki Charles na juna barukujunanwa ebi nibyo batugambire tona bashaba reka tutaza mu kugwanangana tine bila twari konga bashaba ngo akabire kize bicibiro gwagata ukubaye no bataragera no muri ke tusasiranye undi to harmonize. My main business is not to see what lies across, but to do what lies clear at hand. Clearly at hand. I will sit in my office. Ekirizaje nikibakorera. Ekiriza kubi ninchireka because this is not my first station nor the last. Isaho Karuhizo speaker wa bikurungu tauni kanso ayongeze yekitense cy'impaka mu kanseri kwija bwanyuma yaba kansara kwanga kwicerizana ahabwe bugabute byaganga kandi n'abimwahayo n'abimwareta kujya mu consultation y'umukoziri mureke ibintu bigaruke nyuma tuharmonizing nyuma then cyararugemu kireta mu kanso iraza ku mukwezi kwa gashatu then nayo tujipasing tugere mu cyarema ninga cyarama gasha kwa Dan Basibye.